ram tuk thla ni ni sang ni som ni parukania tukin jeng politics wanga chuan Mizoram chung thulang sar then khatte kan han lor le dona Mizoram sum mu apung don ti hi han ngai thlama sa ila nimin February ni khat khan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Union budget sang ni som ni paruk ni sari aphar ruala 16th Finance Commission report aphar atanga alandanin Mizoram sum mu apung dona Sarkar kum kalmek sang ni som ni panga ni ruka hian 15 Finance Commission report angin state ten sum an la muwa sang ni som ni paruk ni sari atang chuan 16 Finance Commission report angin kum sang ni somthum le pakhat thleng state ten sum an muto don ani 15 Finance Commission hun chung chuan Mizoram in suma mu na nar lian ber centrala chiatling khom atangin Mizoram chanchu 0.50% ania 16 Finance Commission huna hian 0.564% achang to don ani kan thriatangin 16 Finance Commission hiron her chuak to dona sarkar kum thara hian hi Mizoram sumdin hun le mason hatho project rang te paron khoidang lam harin kumtina Mizoram sum mu apun na tur chu cheng vebel cha sang khat zanga ang vela chu tania 15 Finance Commission a chuan centrala chiatling khom cheng noi khat zela Mizoram in cheng jani panga achanga 16 Finance Commission a chuan cheng noi khat zela cheng jani somthum pakhat point pani pali achang to donani marchak state zinga Mizoram le Assam chia 15 Finance Commission aya 16 Finance Commission a centrala chiatling khom changtam turan oma abak zong chuan 15 Finance Commission ai nan changklem don vekani heti lai hian centrala chiatling khom state le centralina anin sem dan tur chu apanga ina kal dona centralin za asomnga pakwa chia achang dona state in za asomli pakhat chiatling khom hi chang ve thung don ani nimin lam khan siat na thleng a oma matleya tlalum an oma tunlai chu hei chiat to na engemo motor chilhum ina tanga tlalum ti te khathiang ang chiat na van duina thleng kha kan tok do molmol maya poi thin khop mai kan lo hrenwal to inarin oma nimin chhundar khatvel khan ro nei tlonga kumsom ni pali son of f laldin tluanga lunglon lunglei district chu matleya atlalum thulak ne na tarlan danin mita mutu ten ro nei tluanga hi matlei atangin anhuai luya atla thla ni nan soya kapo chhon lovin haboral arwang hi matluya kalten boy pui ngalin don bran choi me te chu chet sualna thuan hriat vele chet sualna hmuna hian an kal ngala lunglon bran choi me hruai tu te chuan an boy pui bok ani o mei che pakhat ne na tengin heroin man hani le ta heroin hi metam fatamain nen hian tunlai rui hlo man tam ber zinga mi an ni an man mol ring maya an man sakatela hi kenina una onga kan soi khilamatanga ron kal an ni deu tlang pui le nga la lungchiat thlak thin khop mai Champai District Police te chuan Champai atanga aizol pana tlan Mexico pakhat passenger ne na tangin heroin engemo zatan man Champai District Police te hian ni somthum pakhat thlakhat sang ni somni paruk zing khan khankon police check gate Mexico phi lo ti dingin passenger pakhat lal ruat kimikum somthum pakhat lungleilara siveng chuan dan phallo thilakeng ni ngein an hria danina phu tangin lal ruat kimi hi gazette officer pakhat chen na ina ataksa dap turin an hruaya tu hretu te mulain dapani ataksa tangin heroin sabon bom parukada gram som sari pakwa an mu chhuak heroin hi cheng noi som panga point pariat bial man hu nia chutani lalruat ki melaka hian thu boi zialunia akai noi dang om theite Champai police ten an chui mek bokani o kan hriat angin in rin ni khan Lengpuya hralh chungchangah khan ZPM lam chuan thu puan an neya kan hriat angin Lengpuya hralh chungchangah tun hnaya political party te in pu ton na thiam chantuma malakna tam tak kan lo hmu a social media in hnialna tam taka chhuaka ten press meet te buat sain chutiang chuanin in pu ton na aleng vel mek ani kha ZPM media chairman Pubilal Chanzawa Minister of State chuan
indrin ni somtum pakhat khan Aizawl Press Club a thuthar thedar tu te komin MNF sarkarin Lengpui ram Indian Air Force IAF nena hralh hoti ran tum chu ZPM sarkarin thati lovin ho tura anti feltak thu le heram lei hi Central Bureau of Investigation CBI chuitir nge an du thua soi Pubilal Chanjawa chuan Chief Minister nena file thlen ma nisomni pasari tharuk sang ni somni panga a Lengpui le CP ra ram leina sum chu Mizoram Rural Bank Aizawl DC account na alut fel der to ti soin sarkar masa hun laya an lo ti to tele ZPM sarkar nuwa Revenue Department in film khur thayang bera an kalpui dan enin ani anga kalpui ni mai to se ti chu Chief Minister tan chuan ti om takani he thila hian zui tur tam taka om nge yanga mi puite pon thu dik khriat kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chuitir ngei kan duani ati Revenue Minister kal chhuak ta pulal ruat kima MNF Treasurer le MPCC Senior Vice President pulal nun moi chu ngo chu CBI nan chui thei tura FIR thelut ngei turin an phut thu soin Pubilal Chanjawa chuan kan longai chang don ani an thelut ngam lawani chuan engemaw hlo an nei nia kan nga yang an thelut ngam ngei po kan ringa IAF ram kai hnoya mi puiten thilom dan dik tak kan hriat fia pha thei don ani ti in uluk taka document te han chui le hanin dor ton dan han en le tin MNF sarkar lai khan lo ti fel man ta se IAF ne na hian chatuana tan Mizoram leilung hi an lo hral fel mak don ti na ni thu soi ZPM Media Chairman Soidanin Sipir le Lengpui ram chungchangah ming lang then khat te chu puro ming liana Lengpui area le Mizoram thanga Sipir ram garden pass number LSC number G72 of 1919 le midang pathum te pass na tarlan hani boka hengba ka hian he thil kai hnuya hratura ngai politician te chu Revenue Minister Luilal Ruat Kimale Planning Board Vice Chairman H Rammoi rangzoka malatura Aizawl DC anor thu kan mu MPCC Senior Vice President pulal nun moi chu ngowani boka ani hi MNF hun laya IAF ne na ram hral tuma malak hun lai khan nisom pani thlani sang ni som pakwa atangin nisom ni pakwa thlasom sang ni som ni pakhat chung Mizoram Chief Secretary ani khati hun laya DC te en call tu GAD changtu Mizoram thanga ex Chief Minister ni bokte anni hian thudik soidu se soituran nei hlum nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan ngak ta thup mai ani ti in Puchanjawa chuan a soi IAF nena anin dor to na te hi apulunga hral tuma indor na outright purchase vek ani thu soin Pubilal Chanjawa chuan Mizoram in hum him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi soilana ningai lova outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IAF ne na hian ram hi hral an lo tum hle ani Kajava Article 371G au puina sa MM2 MNF party te hian ram him na soilang du mi lova hetianga ma an lo la hi nationalism kengtu party intingam turan ni zel donem ni MLA RRX sangnila somparuk ek nol to po kha atul na a chuan man thayani ti po hrechiang tuan ni ati ZPM Media Chairman chuan atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a hriat thei hle ni na soya August ni sang ni som pareta Mizoram CS ne na IAF ten raman momo thu an thlena September ni khat sang ni som paret khan Lengpui ram nei tu hian CS ne na ram a nei thu a thlen nga la January ni som ni pani sang ni som pakwa ADC Aizawl in CS ne na lekha athona phei chuan heng ram pani ba khi Aizawl district a mun ram chang dang aum lo thu a zia khialani ZPM sarkar in thilom dan alo hriata azir chian nu in MNF in ram hral alo tum dan outright purchase chu a him lo zia hria in outright purchase hi dana zialan na omlo len acquisition dan ang thlapa malak tha atiangin malak zui ani ta a tuna IAF teram lak hi a ho tir len lis kalphung anga kalpui tur lo ni ta ni Defense Ministry chuan form omsa mangin Rule 7 manga aron dil huna State Sarkar chuan Rule 7 sub number 3A mangin a ho tir thayang ti in dan ang taka IAF ne na ram hi ho tir tur lo ni ta ka wangin Lengpui le CP ram hi Aizawl DC kuta tamek ni na soi
pubilal chanjawa chuan pulal doma kai hroi sarkar mipui sarkar hi heram leina thila hian akuta fai hle nia soin kan chuan em kan cm hi kumsom ai rei cm tura kan vau cherani boka he thila hian akuta fai ti kan hria a kut fai lo angai kan omani chuan lipse kan gama kei revenue minister po hian kangama mipui kuta kan nia politics in beina ringota he thil hi top lo se kan du tak zetani tute ne na nge ram man hi alu ti te tute nge manchang ai ti te hi mipui hria chak zong takani nge yanga hunin alaron hailan nge i beisayang ati zona changin zpm media ho tu chuan mi in thil tisual tua min puwa kan tisual nge yem ti chui ro tia min chui tura complain thelu chu thil kal manga kan ngai lo thil tisual min pu tu an oma chumi te chuan kan tisual le sual lo min chui tir tura kan ngai sarkar atang chuan CBI chui tir tura har satna a om don lo thu kan CM in a soitoa prosecution order sangchona ngai ani po in har satna sarkar chuan a siam don lo ti in thil dik lo tia zpm sarkar pu tu ten CBI in an chui theina atan complain an thelu nge yarin thu a soibokani soichun zom vak po ngai lovin ti khana fia ngal kuar maya IAF kuta ram hralh turam malak na engkim pai fel ani don lain tuna sarkar hianin len li sanga kalpui turin ruwa manna anmani hnuwa hian an lo siam pui ta ni te pon langa engkim ti fel tole sumsang son to ani wangkhan IAF kuta Mizoram lut lovin a hoa in ho len li sanga kalpui tura malak turin tuna hian ruwa manna lian teken kalchho pui ni ta a rampo hi aizol dc kuta a om tamek ni in puchan zawa thu soya tang hian langta hani o heti la hian lengpui khatlang chuan an khoram chunga force lam mi reng in bun an rem tilova an ram chung mun then khat Indian Air Force IAF tena an leinia lang chungchangah po an thayang angin an sir chiang bok lengpui khatlang hroi tu te soidanin lengpui khatlang joint committee chuan an khoram chunga force lam mi reng in bun tir an rem tilova chutianga omani chuan dodal zelan tum ni in an soi heti la hian an dan thei lo chin ero a om thei ni in thudon na chuan a soi bok lengpui airport chevel IAF kuta hralh nia lang chungchang chu an khotlang hriat lo a thil kal ani awangin soi thui thei an nei tam lo ti thudon na chuan a soi boka an hriat vele lengpui khotlang joint committee chuan an jir chian ngal thu le sarkar ho tu te po hemi chungchang hi nikum lam khan an lo zo chian to thu an soi bok heti lai hian ogas ni somni pakwa sang ni somni panga khan lengpui airport forum hruai tu te chuan Aizol Press Club a thu thar the dar tu te komin IAF in lengpui airport bular ram square feet noi somnga sangkwa zali cheng vebel cheja sumkwa paret point pasari pariat man an lei thu an soi ani kha lengpui airport forum hruai tu te soidanin IAF in ram an lei hi mi pariat ram ni in ram hi lengpui airport runway marlama tangin KM khat vela mi ani lengpui airport forum hruai tu te chuan IAF ne na ram hralh chu tha an ti lo thu le him lawa an hriat thuan soya airport authority of India AAI ne na hlan tura central sarkar lam anin hon laya bozi thadu lawa mimal ram IAF an leitir hi tha kan ti lo anti maro chuni china kan puanta kan khan tuna hian lei angin Mizoram mi puite chuan kan hria ne khamaro chu zpm lamina thu chhuak le press meet an ron buat saya kha chuanin PM sarkar khan IAF kotaram Mizoram alu kha anram tiloni khan langa len li sanga kalpui turin man la aizol dc nena heram hi tuna hian omta ania soi ani kha heti la hian Mizoram Legislative Assembly a leader of opposition din hunchel mek pulal chanda maral te chu midanga thlak tumna a lo ti MNF hruai tu ten an soi leader of opposition chungchang hi dampa biala Dr. Thang liana thlan tlin ani atangin soine neu a chawa Dr. Thang liana hi MNF party senior vice president ani baka party le politics a po senior so kani wangin leader of opposition ni mai turanga soya tam chho hle ani tundin hmuna leader of opposition nilai pulal chanda maral te hi MNF party vice president din hun chelai me kani thung hemi chungchanga hian zona changin MNF vice president puwanal somachuan leader of opposition thlak tumna an nei lo tia soya leader of opposition nilai pulal chanda maral te chu angai angina kal zel don ni na soi Mizoram Legislative Assembly ya leader of opposition
pulal chanda maral te MLA hian ni som pali thla som pani sang ni som ni pathum khan assembly secretary at the next building a office alu ta office alu ni hian pulal chanda maral te chuan leader of opposition din mun lu athei khopa thlop tu MLA anei tling chulom ommati thu soya hedin hun hi a omna tura pathian ina arruat ani nge ya be sei thu le ram le mi puitan sarkar khalngil tura thei top chu atum thu a soyani kha Mizoram Legislative Assembly a hian leader of opposition tlingphak turin MLA som talin leader atana anpom ani angaya kumsom panga chungjat leader of opposition hi nei aloni to lovani pulal chanda maral te MLA leader of opposition atana speaker in apom na hi ni som pathum thlasom pani sanghni le somni pathum khan notification ti chu ani kha The Mizoram Salaries and Allowance of the Leader of Opposition Act 1999 in Atarlan Danin, Leader of Opposition Lole Facility hian Cabinet Minister Lengpui ani bokani. Leader of Opposition hi Lole Facility Cabinet Minister Lengpui ani. O heti la hian Mizoram ani kum sang ni somni panga chung khan kang mei mun sang a chhuak eng zongjong hi chu ta nia cheng vebel chelino somruk pariat sing riat sangli zanga somthum hu bungro akang chia a heti la hian tun hnai kum som pali chungin kang mei wanga thimi somnga pakhat Mizoram an om Fire and Emergency Services Department chin chia danin nikum chung khan Mizoram chennai in kang somthum pakhat omin ram kang za somruk pali a oma kang mei wanga thi pakhata om lain hliam tur pakhata ombok nikum chunga kang mei chuaka bungro kang chia hi cheng vebel chelino somruk pariat singret sangli zanga somthum huwa oma kang mei chuana satber thlam march a chennai in kang paruk omin ram kang somko pania oma hemithla a bungro kang chia hlut zong hi cheng vebel chethum singruk sang ni zathum le somthum atling kumhasa sang ni somni pali chung khan Mizoram akang mei chuak wanga bungro chia hi cheng vebel cheret noi somret le pali singa sang sari zako somruk huwa oma kang mei wanga thi palian om kum sang ni som pania tanga ni kum sang ni somni panga kum som pali chung khan Mizoram akang mei wanga thi mi somnga pakhatan oma kang mei wanga thi om tamber kum chu kum sang ni somni pani khan ni in mi som panga an om khwa a hralh tana kang mei laka himna turin Aizawl district borsap dang district dang DC te chuan ni pui hriat tur zom turan ti chuak tran mek boka electric wiring uluk taka siamte MCB mang thau turte ati hannia gas manga erong bol le thing tua thuk mangten thuk man zowa uluk taka timit turin thu chua te siamani mek bokani ole pon tur tom takom ma sekha ti jina khan kan han du tok le photanga kan punta ka tanga kan ngei ven zong le kan hol zong te comment lama khan kan tar lang vele vek don nia dam te in kan omanga voin tlai lama khovel thu tharin dona thu tharam bial boina te international news politics le ka in hoite ti chuak an tum le anga